wonke umuntu la ekhona unabo abantu ahamba nabo abamgadile. Umehluko abantu abagadile bakini bangangaba yiqili njengalabantu abagadele umuntu oyisitha sakho. Zishayana lapho ke la ishayana khona ukuthi ubani osupportwa obani behind. Kodwa wonke umuntu unalo idlozi. Akekho umuntu ekuthiwa kanadlozi noma mhlawumbe le dlozi ifuna sike siyicacise ngoba ngiyafuna abantu bayi-understand. Uyabona for the fact ukuthi uyaphila. Khona isidalwa sakho esingaphakathi kwena. Kumuntu khona isidalwa esimenza ukuthi aphile. Uyabona mase ubhekene nesimo la khona usuke uhlaselwa imoya emibi, uhlasela zilwane, uhlasela abathakathi. Abathakathi abahlaseli wena. Bahlasela lesidalwa esingaphakathi kuwe. Ingakho omunye umuntu azizwe abuya acobeke kwesinye isikhathi, akhathale. Akukhathele wena. Kukhathele lo muntu ongaphakathi. Kufana nomuntu bengabe kuthiwa ukhulelwe kunengane esiswini ngaphakathi. Uma ingane icobekile noma ikhathele noma injani kuzokhathala uma wayo oyithwele leyo ngane. Umoya ongaphakathi wona okwazi ukulawula umzimba. Ngisho isilwane baba kuthiwa sokushaya asiqali ngawe. Siqala sishaya isidalwa sakho ngaphakathi. Ngisho inkomo uma uyihlaba uma inethole ngaphakathi ayifika lula njengenkomo esuingenalo ithole. Ngoba njengoba inethole sekunomunye umphefumulo osudevelopile osuphila ngaphakathi. Kumele bengabe kubulawa inkomo kuqale kufe lo mphefumulo ukuze kuthule uma wayo. Akunqotshwa wena. Uyabona izitha zakho ezikuhlaselayo. Akuzona izitha zakho, izitha zedalwa zakho, idalwa zakho eyisuke ihlaselwa ngoba umuntu akayiphethe. Ayiphethe. Mke ngibabona abantu nje sebeyitshela ukuthi babayiphethe abantu. Ingakho noma inini mfethu I don't care ukuthi what is it that you are going through, but please never forsake your spiritual power, never forsake your ancestors. Yabo, never forsake idalwa zakho ezingaphakathi kuwena ngoba kukuhle noma kukubi idalwa zakho will never forsake you, bro, wherever you are. Angikhathali ukuthi emhlabeni kuzomislidwa kanjani ukuze abantu capitalize from your mistake. Vele indlela yokunqoba umuntu ukuthi adidiswe ukuze anqotshwe. Uma ungakadidiswa, uma ungakamislidwa, uma ungakaqhathwa nezidalwa zakho kwathiwa azinto yalutho, waya kohlola kufike kuthiwe likushiyile idlozi alikho kuwena. Thiwa unadlozi nje wena. Mawungakazi uhlangana into enjalo umuntu athi kuwena idalwa zakho zonke ziphumile ufuna uyibuyisele ekhaya bese uyazibuza kanti yini idalwa ngoba idalwa zi spiritually attached kuwena idalwa siphila kuwe mawuphuma endlini zihamba nawe mawubuyela endlini zingena nawe mawuyofuna umsebenzi zihamba nawe mawungena kwi-interview idalwa zakho zingena nawe. Ingakho idalwa zakho ufuna zibe ngaphezulu kwalomuntu oku-interviewayo thiwe ziphumile. Shothi manje idalwa mayivele iphume kanjalo noma usuya kwi-interview uzohamba wedwa. Manifika kwi-interview ogada ukuthi labantu most of them aba-pure. Let's say uyokompyutha nomlungu for instance, noma uyokompyutha nomuntu nje oyifundele oclean onga-understandi kwa spiritual ukuthi yini but ongaxova izinto lemhlabeni. Uyabona abantu abapure bazokushaya kwi-interview. Wena uzoshawa yini wena? Uzoshawa ukuthi uthe before uye kwi-interview waqala kuloya muntu ekuthiwa ugcaba abagcabi wagcaba ngapha uthe mayegcaba ngapha nangapha awumthembi futhi uphinde futhi uthi hayi ngifuna ukwenza sure ake ngiphinde ngidlule nakumthandazi lapha ya udlule kumthandazi athi nasi siwasho wabanjani athi ngithe phuza la athi ngithe gquma ngalento umthandazi ubotha ngifuna ukubhalansa kahle impela uphinde futhi udlule komunye athi omunye nansi intelezi sekobe sithathu. Lezi zinto osuyihlanganisile izona ezizokwenza ukuthi ufeyile i-interview.
ngoba le mimoya oyihlanganisayo iyodwa izolwa. Sikhokho sami lapho ukhona izwa ngami izolwa. Ngisho ungathatha izinja ezingazani uyifake in 1 cage zizolwa. Imimoya engazani awuyihlanganisi ndawonye ngoba uthi ufuna ukunqoba. Hawo ngenkathi ilwa le mimoya idalwa zakho they become inactive. Why they become inactive? It's because isibona ukuthi wena you are confused. Ayikho empilweni into ekumele ibe yisitha sakho njengento ekuconfusayo empilweni. You must never ever allow a confusion ukuthi icontrol, ngoba once you confuse wena uzo confuse uhusband endlini, uzo confuse abazali bakho, uzo confuse idlozi lakho lalendlini, uzo confuse idlozi lendawo, uzo confuse ngisho uNkulunkulu. Into ebalekile nje umuntu ufuneka azi ukuthi mina ngihamba naleli dlozi engihamba nalo. Mina impi yami iliwa kule level. Mina impi yami iliwa ngokulawula imimoya, hayi ukuthi imimoya ilawule wena. Kayivumi le nto baba. Kavuma ukulawula imimoya. Ngoba ngelinye ilanga izokulawula imimoya. Uphuphe ngena umuntu endlini efuna ukulala nawe. Iyona imimoya ekulawulayo. Wena uvumile. Empilweni baba you must be in charge. Empilweni you must take full control. Full control. Ukuze ukwazi ukuthi if you can manage to be in charge in your household, even idlozi lendawo lizobona ukuthi lo muntu uyasazi isitori sakhe. Ayikho into emnandi njengomuntu o-understanda nokwazi ukuma kwistori sakhe. Into eshaya abantu emhlabeni, abantu abakwazi ukuma. Bantu bantengenteke. Umuntu namhlanje uhamba nalo. Kusasa ngengqinamba encane useshiya lo usethi ngihamba nalo. Asuke kulo agqume athi hayi sengihamba nalo. Even la ka spiritual fica umuntu ekuleli isonto. Few months down the line siyalishintsha isonto hayi sengiya kuleli. La masonto as much as nawo esave uNkulunkulu but ingilosi zawo azifani. Ingilosi zawo zifuna ukuzenza ngcono ngaphambi kaNkulunkulu. Ifana noma uzoba kwi-organization party bese uba ne-ward oyiphethe. Ufuna ukwenza ngcono kwi-ward yakho oyiphethe ukuze upresident weqembu akwazi ukubona ukuthi iyasebenza le chapter. Naka spiritual njalo. As much as bonke they are serving to God but ingilosi zabo zifuna ukuba ngcono phambi kaNkulunkulu ukuthi thina sifike sasisebenza ngezinga leli ukusiza abantu emhlabeni. Ingakho sticker la ukhona into ekhona idlozi lakho, ngoba idlozi lakho baba you are spiritually attached kulona. Abantu angibazi bezwa kanjani abantu mina bazwa kanjani. And le mhlabeni sisempini, le mhlabeni impi eliwa idlozi lakho lilwa versus izilwane. Zikhona ke izilwane. Ingakho ubona abantu befa, abantu ababulawa amadlozi abo babulawa zilwane ezibahlaselayo. Ingakho ubona imoto zigingqika limala abantu. Ingakho la ukhona uphelelwa zimali, izimali zakho zithathwa zilwane. Ingakho ubona ufelwa zimoto, izimoto zakho zibulawa zilwane. Idlozi lakho they are trying their best to save and guide and protect you. It's just that now so confused. Wabathandana nentombazane confused. Namhlanje ulove it devil, you are everything nani kusasa usuyinja usuyimbongolo. Phambi kwakusasa ulove it devil encane argument ivele ikhule ube yile mbongolo engakazi ibe khona emhlabeni. Baba, mama, lo mhlaba yona lento icabanga usiyiwona. Impi esibhekene nayo eqeda imali zilwane. Izilwane zisebenzisa lo muntu oseduze kwakho ukupenetrate through so that they can get closer to you. Mawunomuntu olwa naye azimceli automatically zifike nje zingene ngaye. Wena uzogcina uthi uxabane isithandwa sakho kanti akusesona isithandwa sakho. Sesingene umoya wobulwane. Singaxabana nawe uzuboshiswa umuntu omthandayo akuvulela icala baba and you can go behind the bars. Uboshwe umuntu omthandayo. Ngakutshela nje mina
udayiswa abantu bakwenu obathandayo obalwelayo emhlabeni enivusa nabo isibongo sakini bakudayise bakukhulume kambe emhlabeni unuke phu uqhathwa abantu bakini because iseyibonile ilwane ukuthi abandawonye but bayaxabana ake singene ukuze sikwazi ukufeza inhloso zethu ngabo abaxabane mo nabantu abaxabene abangabhekana namhlanje mongababuza nibangani they can't tell madoda Ekulu. Yes mama. Tshela baba lapha. Awubona ngithela lapha ulokhuzana ijuice lapha iRed Bull mshayi ngengilonga iqoqo engathi ngiyachoma la. Ngilethe imfundiso ezibaleke kakhulu mina. Angikhathali ukuthi noba abantu bangathini. Uyabona ingakho mina umsebenzi wami ukunqobela abantu mina. Izimpi ababhekene nazo mina. Kodwa umuntu mawumnqobola ayikho into emnandi njengokunqobela umuntu okwazi ukubambisana nawe omnqobelayo ngokweqiniso. Hayi ukuthi ngiyakunqobela sekumele sihlangane edamini siye edamini nje mhla ka21 ngiyakulwela mina wena uthi awuyi 21 December siyale edamini wonke umuntu athi umuntu hayi mina angiyi mina ngibhizi kuza abantu abangani bami lendlini baba labangani bakhe ubazi mhlawumbe ngeyilanga ngiyovukelwa yibo mhlawumbe izilwane ziyongena ngapha makiwa le kuyovuselela ipower athi umuntu angiyi 22 sekubuyele noma 24 athi umuntu ayikhengi mina ngibe nephupho elimbi walikwazi ungafika iphupho elimbi mos ngoba besiyovuselela amandla nje wangabika ngisho ukubika wathi ukubambisana and ingane ngiyacela emakhaya zibambisane nabazali baso mntanami lapho khona uma wakho uNkulunkulu wakho oqala ubaba wakho uNkulunkulu wakho oqala hlonipha labo bazali benu manihlonipha labo bazali isibusiso sokwehlela phezukweni semzokwazi nokuhlonipha umzali wakomunye umuntu ngoba nihlonipha umzali onizalayo semzokwazi ukuhlonipha nabazali abanganizali but abakwi age yama parents wenu ingakho kuthiwa yonke lento begins at home if inhlonipho ikhona la ekhaya izokwazi ukuyibona ngaphandle chami looking back and ngiyanithembisa bethanda bengathandi mina ngiyohlale ngilwa nemimoya ngilwela nini akulula ukulwa nesilwane ke ngibabona abantu ecaba ukuthi isilwane lokudlala akululwa nesilwane isilwane uthulwa naso sibe sisebenzisa lo muntu esesingene kuyena ukuthi yena angakulaleli wakwathi abantu uyabalamula ubone bazolimazana bavele bawuthatha umbese bawuhlabe kuwena olamulayo ngoba uthi uyalamula wena labantu abasizayo sebevukwe imimoya isiphezulu and imimoya isifuna abalimazana ukuze omunye afa omunye aboshwe kuphele ngabo bobabili wena uzobalamula bavele bawuhlabe kuwena umbese uvele kufe wena yini uzongena phezulu komuntu isilwane sesiqedile ngabo nala emalini khona izilwane eseyiqedile ngempilo yabantu khona izilwane eseyiqedwe ngabantu zamba umgodi abantu baze baba kuma overdraft empilweni yabo umuntu uzofuna usizo ufuna uqala uyophesha lo yamgodi osuvuleke empilweni yakhe ivulwa zilwane osebi overdraft qala uphesha umgodi mawuqeda ukuphesha umgodi wozake manje kwisurface sewuzolwela yena ke manje ukuthi akavuke ashine again impilo eliwayo ngoba khona sebethi bangcwabile sebenze ngwenza umkhulu kakhulu mina kodwa uNkulunkulu uyongibonga emazulwini ngiyabonga mina ngelinye ilanga ngoba iqiniso engilimelayo ngilimela iqiniso kuze kube sekugcineni and amandla amayikho indlela lemhlabeni angazidemonstrateanga ngakhona I demonstrate ngokuthi mina ngikhuluma izinto zenzeke njengoba zinjalo zonke into engangizisho mina zonke namaholi mina engibalwelile mina ngilwela abaholi mina ngalwela amabandla mina bazofakaza abanye impe yagcina iphuma ngami laba bethukunyazi bethi libise ngoNkulunkulu ngithi mina kufanele ikhonto enjalo umuntu owayelwa nonyazi wagcinelwa nami direct kodwa ngathi kuzogcina mina nangampela wagcinela iye kunyazi until to date kwasho mina kuba mina kanti kwasho mina wagcinela iye nje until to date ngoba ngathi lalela ke manje sesogijima ngale ka spiritual ngenhlanhla le spiritual ayifune emfundo ayifune degree ayifunani ifuna nje ube namandla wokulwa nemimoya ube namandla yoku understand ugcobe nobizo lomuntu ngayilwe lento ngingene kwezepolitiki zibambene ngehluthu ngifike ngiyisho ngithi kuzoba nje
ngingene kubelaphi bendabuko kudideka abantu ngifike ngisho ngithi kunje manje ngithi kunje manje ngishilo ifike yenzeke nabasuke bethi bayangivukela kodwa mase bewabona amandla ngogcobo lwabo bakwazi ukuphinde bazehlise ngeke uzehlise ku17 ngeke uzehlise ku17 futhi nami ngeke ngivele ngivuma umuntu ekade ngimbonga ukuthi mase ngimvuma umuntu ngimvuma ngoba sengibotha ushintshile ngempela sho mina uKing Baba impi yami mina ngilwa nezilwane ezilwa nedlozi lakho engathi wena ungafunda ukubekezela ngoba impi yelwana incane ngoba isike singenile ebhenki lakho yaqeda isuke seyingenile emndenini wakho yaqofa isuke singenile enganeni zakho ezinye izilwane uthulele ekamelweni wena zibe ingene enganeni zakho ziyolala nezingane zakho ezinye ziyovala into zezingane zakho kulomuzi nithi nilele anilele nodwa anymore ekamelweni ubaba benoma babanga into encane bengathi konakele emhlabeni ngekuphinde bazwane ngoba khona beke kwathi qhu ivele activateke lento khona bathi bezithandani belele phakathi kwabo indoda ngapha umama ngapha phakathi kwabo kuleli silwane phakathi kwabo uma bethi bayathintana isona esivimbayo isilwane uvela usinda umzimba kulo kube ngathi lo thintayo wazi wane sicefe namhlanje ilento iyamenza kube ngathi ayifine sicefe le ndoda ngoba sekukhona umoya ophakathi obahlukanisayo kuye kugcina uwina lo moya agcina omunye lala phansi omunye besembhedeni lapho kuyanyiwa ke kuleyo muzi lo kuye bagcine belala ngokuhlukana ngamakamela omunye bese kameleni elinye omunye abe kwelinye lowo muzi ke baba inkingo zoba nazo lowo muzi kusewona umuzi loyo kusewona umuzi even idlozi lendawo lifuna ukusupport idlozi lalendlini alikwazi ukuthi lisupport because uma lisupporta kumele abantu bafecwe bemoya munye lana ikati negundane sekukhona isilwane in charge uzwe isiqapha sivuleka siyavuleka ngathi khona umuntu ozomuzwa nozombona uzucitshisa amadlebe uthi uzozwa ukuthi nya uzwe izige endlini ukuthi cathu uthi hayi lo muntu uzoqhamuka la ukuthi nya hey liyabhubha kulomhlaba khona mina ngibhaka manje ngiyayazi lempi uzwe ngqongqozo eminyango ukuthi ngqongqongo esicapheni ngqongqongo esicapheni ungabuza ukuthi ubani loyo ovala umlomo uyithulela ulalele nje uzothi uyezwa ukuthi nyathi kokunye ugcina ngqongqozo uthi uyezwa isihamba phezulu kwendlinto uthi uzwe lokho nanka amakati ngasewindini wa konakele lo khaya nithanda nangidinga mina ila mandla ama ekwazi ukudemonstrate khona mina ngizile ukuzodlala la mina lemhlabeni angizile mina ukudayisa iwasho lemhlabeni ungibheke kahle mina angizile lonto mina angizoka mina ngizolwa ngilwa nemimoya isilwane mawulwa naso siyamyeka umnikazi waso sishiya insizi kuyena abe goqwa insizi sizolwa nawe olwa naso ngoba ususichallenge konke njalo mina ngiyanithembisa mina njengoba nje ngithi 21 December zonke indlela ziyakamakhanakhanda dam ngilitshela and into engizoyenza manje from next year sizovula ukuthi umuntu abe nelungelo lokuvele nje athi my king ngiyeza ayiyele yena emakhanakhanda dam afika aphothe imali emhlophe ngokwemvumo yethu aphothe sokuxoxa kodwa 21 lokho aphothe imali emhlophe ngiyise esigodlweni mina ayikhela amanzi ahambe nawo afika asebenze ngezinga eliphezulu alwe nemimoya ngoba idlozi lakho ufuna lidlala iqhaza lokuletha imali lokhu kwelwane ufuna likushiyele kuthina silwe nezilwane thina ezenzani eyivimba impilo yakho umsebenzi wethu lokwemali idlozi lakho so siza idlozi lakho ngoba idlozi lakho laba kunye nawe singakazi ukuthi siyokwazi thina emhlabeni onyanyayo futhi sek ngeke ngizwe ngempatha mina kufanele ngakufakela lemhlabeni angicengwana ngoba nemoya mayisifikile baba icincengi ikufaka ngempela emotweni ikuxoshisa ngempela emsebenzini ngempela emsebenzini qoshwe ikulambisa ngempela ayinanembeza imoya lezi zikulambisa ngempela mina ngilekelelo zingqinamba engayinqoba before ngibe la ngikhona ngengibabona abantu mina becabanga ukuthi mhlambe nami ngenza lokho okokuactor ukuthi hayi content engiyoyenza kasibani bani hayi ke senjalo lokhu uza angisebenza kanjalo mina nginqoba ingqinamba mina mangahlala phansi ngichazela ingqinamba engayinqoba
futhi ngoke ngiyixoxe nje ngizozixoxa mhla 21 lezi ingqinamba nakuba ngeke ngiyiqede but ezinye izazi ngizonitshela ukuthi yipi lezi ingqinamba engiyinqobile ezingenza ngikhulume wisdom ezingenza ngikwazi ukulwela abantu iziphi ngoyichaza ifuna ngiyichaze sikhona bekhona abantu ngibatshele ukuze bakwazi ukungibuza ngibaphendule 21 December zonke indlela zimakhanda dam lapha eKing Bhakanzama dam osetshenzwa ngezinga eliphezulu phinde ku-celebrate ukuthi ke unyaka siwugoqa kahle maqala unyaka asifune inkinga sobe siyicommand power sobe siyitshela imimoya ukuthi maqala unyaka ka2025 asifune inkinga sifune inkinga sobe siyicommand uyil command sifune inkinga okwakho wena bambelele emphethweni manje bambelele emphethweni ngiyakutshela nje bambelele emphethweni shubile manje sempini la sifuna impumelelo thina kubantu asifuni indaba ze-acting la sifuna impumelelo enganeni zakho sifuna izitha zakho zonke futhi sakhe indaba yezitha zakho ayinqotshwe lezinja sakhe indaba yezitha ayinqotshwe lezinja ngesizwe ngempatha nawe la ukhona baba ungezwe ngempatha ayinqotshwe lezinto hawu lokwasabiswa yisha nje yodwa uyabona emsebenzini iyakuhlukumeza lensha uyabona emphakathini iyakuhlukumeza lensha iyakubhampela lensha nawe usuze wazaca wamngaka futhi sakhe indaba zezinja samba nawe thina nedlozi lakho iba strong nawe hlangana kunye nathi umhlaba awunjengoba ucabanga umhlaba nabantu abahlakaniphile abaqedile emhlabeni kodwa impumelelo nje ibanjwe zilwane uthi uyayibheka ezinye zazo hayi ukuthi khona oyithumile cha uyabona kwafa abantu endaweni kwafa umndeni endaweni bawuthwebula manje seziyaganga endaweni lezinto nalabo ezabathwebula seziyaganga saklonto siyibona into esifunayo akuvuka imizi yobaba akuvuka imizi yobaba benu ingane zenu aziqhube imizi la nizoyigcinisa khona akunqotshwe angingena imali ephaketheni lakho asilweni nalezinto ngokubambisana silweni uthatha umoya uwehlise phansi umuntu uyangifonela ungitholi ungabi na stress mina ongena ebhasini noma eTaxini noma emotweni noma ebhanoyini uze number 44 Rocky Ridge Road makulosithathu ungastresse nje uthi mina ngimthola uKing angimthola icingweni mina uze mina uthi hayi ngizokuza kanjani kuyena iaddress number 44 Rocky Ridge Road Hillary Mount Vernon la eThekwini ngiseThekwini mina i-consultation fee mawuza for the first time you 1.5 mawuza for the second time unomakhanakana oil is free ukungibona mina khogora ezokuvimba futhi sakudaba sekhora khogora ezokuvimba mawusuze nje uthi ngize enkosini yami indaba sekhora futhi sakudaba sekhora uwo balekile manje yikho into yokuthinta ngoba mina masengilwa ngilola abantu angidlali mina ngilwela ukufa nokuphila and ngiyalawula and imoya yangazi ingakho bengichaza ngedlozi lendawo ingakho bengichaza ngokubulala inkomo ngoba bengibona ukuthi abanye abantu benza amaphutha benganakile awuthi ngiveze leyo but ngiyazi ukuyiveza bengirong kodwa ekugcineni bafundile abantu thank you ngolithetha mina esigodlweni ngathenjisa ukuthi abantu singabafihleli lutho thetha mina futhi ngisangaqhubeka mina ngichazela abantu into eziyimfihlo ngoba ngiyazi ukuthi abafani khona aba spiritually gifted into encane ngishoyo ivele ihamba yenza omkhulu umehluko ngiyacela lapho nikhona bandla ningavumeli umoya onixovayo ngaphakathi endlini navumeli nawe ndoda understand upartner wakho mangabe uhamba uyakuyichithela naloya muntu mayekutshela upartner wakho ethi wena ubuye kochitha musukugoloza umsangano xolisa kuyena xolisa uthi sithanda sami no
endleleni nami ngetolo ikhontokazi engiyibingelelile kodwa from ukuthi ukwazi ukubona noma ngibingelela cha ngiyaxolisa sithanda sami kusho ukuthi unamandla beke naqala nathembe ngathi uishade ngoba usubonile ukuthi uyakubona normally amanye amadlozi mayisekubonile ungathembekile enganeni yabo awakutshela vala umlomo nje sivele isimo sishintshe kube ne-tension endlini mase konakala yonke into lokutshelayo usuke naye ezinto engafanele ayenze ngokomthetho kumele akuyeke akubuke nje mase sekutshelile muhloniphe lo muntu lo ukuthi hawu kade mina nginalo yagel ubone kanjani ngokuthi ukwazi ukubona wena unogel mangase mzwaneke empilweni uzokwazi ukubona ngisho impumelelo ukuthi ingakuphi uzokwazi ukubona ngisho izithazi zakho zingakuphi enye into uyayishintsha ingasebenzi ngendlela enegative niyishintshe isebenze ngendlela epositive bakhona abantu abaphiwe beke nje wathi uyaphuma endleleni upartner nabesilisa beke wathi lo wesifazana uphuma endleleni avelezwe mhloniphe lo muntu ungaqhubeki nento sekutshelile ukuthi uyakubona ngoba okulandelayo uzoginqa imoto okulandelayo izilwane ezokusebenzisa zokuthwebula futhi zizokuthatha futhi and ikhona leyo nto ziyathathana futhi ziyathwebulana simgadile kodwa kusho mina ngibhaka igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi into uphaka udakwe yini ngingqonde ebhuqa imiza abafokazana ngothola lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngifuqa ensimini qama uxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini kumafavuke nje ngethe ngabane ngonogwathobhathwa ayikhulule kufuka amakhanda ngendlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nesihlobo ngqwele ngaphuphi imadoda inyoni kwamehla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi lamanzi agcwalisa idama qhamukapi ngoba kuyabonakala lapho ephuma khona zitha zami ziyaxolisa mase sibona amandla asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngoba mina ngithanda ngize ngithande naba ngangithandi ngoba naba ngithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda nawe ongangithandi uyozungithande mdedeli wesibhaqu show mina uking bhaka gcwala ngakufakela inamba yami 0798130260 0798130260 kodwa ke uma ungangithole efonini ungastresseki i-address nje noma ungavela uthi nje King Bhaka unje King Bhaka Nzama izokuletha la kodwa beke wathi King Bhaka Nzama dam isukusalena ke Dominic kodwa mawuthe nje King Bhaka Nzama ikuletha la e44 Rocky Ridge Road Hillary Mount Vernon noma uthi 34 Limba Street Hillary yabo u34 ugaxe egethini elingapha u44 Rocky Ridge ugaxe egethini elingale YouTube lemgwaqo ezala ukhumbule ngathi ngathenga ama site awu2 ngawudiliza umuzi ngawuqala phansi njengoba ubona nanko yabo ukhumbule ngayisho leyo nto angizange ize ngiyifihle so ingakho nama addresses la ungena ngoLimba noma ungene ngoRocky Ridge ngapha awukwazi ukuthi udukile papa yini angikhulumi kuma inbox ko Facebook badla ningadlala abantu ningavuma umuntu anikeze inamba enye inamba esebenza yi1 0798130260 ayikho enye mawunikezwe impatha ke enye inamba nawe usuyayifonela hayi kwakho ke lokho bazokuskema ke lapho angikhulumi nje kuma inbox nakuma DM no angenzi lonto mina uyangifonela noma ufike mawusufikile ngiba khona ngolosithathu ngibe khona Saturday suke siye le edamini likaMakhanakanda lapha kusuke kuyosetshenzwa ngezinga eliphezulu nginendaba ezimnandi ezinye engizozisho after sekudlule umhla ka21 lindelani nje thank you so much bye bye.